Wala musidɓe assalamu alaikum mi salmini yamore tedduga mi yetti Mourad moƴƴuru hara musidɓe ko Mariam Touré journaliste wonɗo ka meɗen Mamou. Il est déjà 22h passé de 37 minutes. hara ko adi ko musidɓe miɗo salmina kala wonɗo suivude men feno sayɗo miɗo inni on assalamu alaikum. Miɗo salmina yehore teddugal nokku kala ka wontirɗo miɗo inni on assalamu alaikum. Donc musidɓe la weltani on la jarni Mourad moƴƴuru assalamu alaikum. Merci de partage de ce direct. haray ko debbo woni ko noddi en joni musidɓe holli e mapunde makko nden elle sera tout de suite en ligne avec nous. ɓe yewta e ɓe stress mo mari on gentuɗen mo holla en faade makko par ce que on tini pigi ɗin ɗi welaafi. haray noon ko adi kon ɗo jarni on miɗo weltani on miɗo inni on assalamu alaikum. miɗo salmini on yehore teddugal musidɓe. haray ɗum yolliri ni miɗo selmini on miɗo yetti on ko fotowra seeɗa miɗo inni on assalamu alaikum. haray justement c'est par rapport e o sonnaje nodduɗen joni holle mappude makko nden koko yewdiri koñe dewgal makko ngal musidɓe wi makko ko dewgal sunna e farilla. kono tini toujours les histoires de nos foyers, ça parle toujours de la polygamie. Donc on va l'écouter. Nanen ko yewta en kon embere soñjaji ko feƴƴini kon ka foyer makko. Hande o yewta en kadi faale makko surtout haray ko faala confié waw waltade mo ka émission meɗen musidɓe. haray noon kadi sonnaji o yewti ka ɓoggol e wawa jentade mo yewta en embere ko mapinimo kon surtout difficulté ko feƴƴini kon e hewre desal makko ngal. Ensemble on va trouver solution à son problème. wami waltade mo. Assalamu alaikum. allo assalamu alaikum. Walaikum salam. nala ton pay koye mon koye bien woni ko rodduɗon men holluɗon men mappude mon nden haray noon exactement yiɗen ka émission haray ko adi kon taw no mi holliri on ni haray c'est pas la peine yo wawde présentade hollon kon no marketeur c'est pas la peine. haray exactement ko honduñe mappunde feƴƴin ɗon ka moɗon ton. Mappunde fattude seeɗa aray ñewtitirano sappo e nayyi. oui an miɗo waddi jiñamani. oui miittaɓe capital miittaɓe intérieur kono intérieur e nder lajina. mi wondi ɗo e motian tawi kanko ko teddudiyani mais wondi ɗo ha mi heɓiti ɓiɓɓe buy on ɓiɓɓe jow ɗum noon ay suutaɓe no tama e muɗum. ɓiɓɓe jow siwtaɓe no tawti. ɓiɓɓe jow emi takkitiɓe kon ɓen ko siwtaɓe. mi ŋaɓɓiri ɗum seeɗa ɗanore dans l'espoir miɗo sikki ay ko newɗo amaale mi hakkili ɗon mi woni ɗon mi moƴƴi ɗon mi wondi ɗon ha mi waɗi bakka laabi ɗiɗi laabi tati mi orienté mi waɗi école professionnel waɗi ɗiggo laboratoire mi awti e nder ɗum fof tawi mawɗi keɓɓangal ɗuuɗa ñande siweji bo ko haala histoire sannon kadi ɓiɓɓe am ɓe mi heɓi ɓe mi woni ɗo ha tawi kanko ko rabe waɗi université ɓayde o arti mi woni heɓi ɗon tan tawi ko banque golli ɗon seeɗa joɓɓum kadi mo marno hay moƴƴitino golle kon aɗa wonni koye ko banque ɓe kon ɗuuɗa mi proposani en min joni yo acciti ɗum noon artata golle makko ɗaaɗi Allah waɗi respect
ne wonde ɗon ha ko nder ko acciti koye ko tan ko harta ko golle makko tan min heɓi ndu suudu kono e woni ɗon donc on darni min wonno ɗo min waɗnindiri ha min heɓi juurum kam e sora ɓayga noon gila kon juurum heɓi tigi kam golki ɓurɗo ɓeydade enen en defindi wi juurum ko haala en defindi wi juurum ko haala yewta ɗon ha hay tellement duuri hen fof yewti hakkude amen ala ñande imam huɓe wonɓe responsable fof mi dogui kan muɗum mi hewtiɓe ko waɗi deeji mum tamaɗi fof julñanga ɓen fof wooli ɗiɓayme wondi ɗiɗo duuɓi ɗo min heɓidi ɓeɗo duuɓi ɗo yo wadde ɗo moƴƴo min wadda ɗin tan mi jaɓa fewde few o waɗi si ha o ronki inne min mi wata yawde ha e nokku necca ɓiɓɓe am ɓe wata accude ɓiɓɓe am ɓe goɗɗo tan kanolan mi maya mi ñawan ɗo min woni ɗo ha tuma kala o jonnami paasi mi sooda ko mi ñaama min e ɓiɓɓe am ɓen min ñaama si wata taw silanko suuɗo o wola o yenna ha o ronka mi woni ɗo mi sak yewde ɗon woni ha ɓaymi jibi heɗen sulkaɓe ɗon ɓami am won ɓayɗi senike fuɗɗumo waɗi kaɓɓe ɗiɗi goro aɓɓere goro fof ɓere goro jannitirɗe ye yimɓe fof woni ha ronki wi min on ala kala maɗi sakela ha umayo on ɗo ɓuuri musude ɗum fof koko tawi kam mo acciti meɓe ɓen acciti me maɓɓe fes imo debtiyaji makko o addata ñamete o defa o yeyna o londaki o acciren minen min ɓeeɗi tampere o komo ɓay kono ɓay kaka suudu won ɗon kaka suudu ko darni ɗo won ɗon mi ata e nokku onon ɓiɓɓe ɓen ka suudu ɗo won ɗon ɓeɗen ɗo ata e nokku lewi jereteɗen fof on koye bangel makko on min yimɓe noon mi yaltata woni ɗo ha kanko accimɓe ɗo o yalti o yen on jombi goɗɗo o yalti wi yo accimɓe ɗo ɓingen ɓiɓɓe o way ko ñaami o warta ha min ngam yaltat o ɓanni ham andita toon min julɓe Allah ɓen madame haray noon joni kon woni faale mon ala ɗuuɗimi kala to mi balde ay julɓe Allah ɓe walla ɓe heɓaɓe golla wuuɗa ɓe ɓen muño ma chéri fanko muño nani ça va aller ko yiwɗa waɗi wo andu feƴƴa joni ma chéri ko yiwɗa kala ko yiwɗa waɗi andu feƴƴa joni modi ma neeɓi ko jombi heɓi gelu duuɓi jelu gila haɓuɗani modi ma non ko gila waɗi haɓɓere goro jonnutuma heɓi duuɓi jelu ye ko an tu wonna ɓude soñjaɓe ɓiɓɓe hari on jombi on say d'accord alors haray faalema hande ko heɓugol golle ko golla fino dankoroɗa ɓiɓɓe ma ɓenne inɗa janggi en classe ombo
ko an niveau mbo jannguɗa Kalau diwani, comme technicien de laboratoire, au santé on diwani. Santé ne. Eno milando ma, c'est vrai que anye modi ma on habi parce que adi si alki sa jembe seda ali so peu que weldi ton. Haray aydi modi ma joni ba be ma be. Ko do je taba ko be do jaaj, ko aji ma aji ti tabi do ko. Ko yi do taba. Dini ay di hola aji ko. Ko do yi aji ko do wa ma ni di. Wa ja bi ba. Non, on in na be o tara be. Saludo ma chérie. Minni da hidi mo ha joni. Hande do ni simine makko men yewti. Simine makko men yewti mi dari mi tay mo fala. Oni si ko wadi konsio natti haɓere ko fami ma ngewlo on caba e fiyo wontudu. A holaki honɗum on jaɓay ka o jaɓay ma chéri debbo tikkata nani ka wunno muño dewi muño woɓɓe no seeday duuɓi 5 6 7 ɓe yitida si hakkisaji maɓɓe lannaka ɗum ɓenta yimɓe si seedi haysi ɓe konginiral ɓaya heeɓi hakkille a noddilan a holli faale yen humponir fino julɓe ɓe wallirama kala marɗo feere ko golla o wallama golla fiwata jeenu ne a bobo e maɓe koko moƴƴi waɗɗa haray noon yewre ɗum ɗon min kadi koko moƴƴi komi wonma landade c'est vrai a ñemoji ma o seedi heeɓi duuɓi 2 ala mo fayata wawi wonde hara ellanko e ma wonno o doga ma hara ellanko e makko woni en tori Allah si tawi woni nafo no ton yo Allah yitinde anye modi ma parce que on no ɓuri kadi yago sinca hoɗo go nokku go hersinanaki ma ko dewgal ma ko sunna e farilla ma bawa ɓiɓɓe jow hay o jombi temedere heɓata ñanduɓe ɓuuri ɓiɓɓe maɓe min hara komi falete ko ya jippi fondo ma o muññoɗa wona debbo muññiɗo a muññike duuɓi 2 modi ma dogi no accuma o waɗi haɓɓere koto hoore ma hiɗen tori Allah si tawi woni nafoore no e dewgal ngal yo Allah awlan no yiltu ɓernde makko nen yiltu ɓernde makko nen añƴe makko moƴƴintino min ko ɗum tori Allah ɗum woni faaleya haray noon kadi kala julɗo wonɗo suivre ɗo émission lantori ɓe partage nango émission ha gaso walludema heɓa golle iya o émission walla ma heɓa golle ha holli ko technique de laboratoire waɗɗa min tiko ɗum mi waɗi ka université teliko ɗo donc haray ka labo waɗa gollude so ka labo golle ko heɓuɗa o hara ko ɗo wondude nafa e barki hara wona jeenugol hara hiɗen tori julɓe Allah ɓen ɓe wallo e heɓen golle fi ko wawa yaade golla a faami haɗa ko ɗum woni faale an on en même temps kadi no mi holɗirma ni chéri jippi fondement hay sa tikkali debbo tikkata a tini ɓene o debbo ko fattuɓi halal pigi ɗin fof ko Allah muyata si tawi woni Allah muyi en ɓuttin ka dewle men ɓuttinay sans probléme haray noon komi watama hulude kadi ma chéri ɓay tun a muññiki a jaɓaɗi yaltugo ka desal ma ko modima dogi yalti accuma accuduma e boboɓe jowo komi falete ya hollu jippi fondement hitoroɗen Allah yo Allah okkore golle si a woni joni hiɗa gollude hiɗa ka dewgal ma modima waɗanma waɗanama andata jawdi modima ni no weeli han no weeli kono ko si tawi woni haray enen kadi hiɗen gollude haray ala tedduga ko ɓuuri ɗum ɗo haray joni wota tata tikku wota en noon ala weldutude Allah tawi ha joni a heɓali moƴƴiɗa topiti ka dewgal ma muñño ɗon ma chéri fi Allah muñño dogude muñño dewi eppa muñño ma chéri min kala miɗo jomba miɗo wondi e modi e boboɓe am ɓe minatama wota muñño hande dewle men ɗe wela fi hande mo hiwɗa wono wulde ka dewgal mum kono ko ɓuuri sattude ko si tawi woni sonna yona ka dewgal o ala gollugol probléme on ko ɗum ɓurata tiɗude mais siɗa e golde joni modi ma ko huwi wo ko huwi ma pinte ko hawri ko hejjiti kono gaynani hoorema kono si woni ala gollugol ko woni ko gorko
ko ɗo satinide semaine ɗen hannde hiɗen toɗi noon Allah yo Allah julɓe Allah ɓe fof hiwo émission ɓe wallito en heɓa golle timmuɗe sa heɓi joni golle timmuɗe haracci a monde probléme toti kama mi jejjima nani seedu noon ye wullugol ngol gasa muñño ma chéri muñño debbo muñño to Allah tawi a heɓi hakkille a dogaali yaltuɗa gorko dogi yalti yehi yo Allah artirmo e jamo yo Allah change miijo makko ngo yo Allah okkormo hakkille wontudugol e ma nene ɓiɓɓe makko ɓe ɓay o anda ko nuɓe ɓiɓɓe wonta janggo si tawi woni an nene jom bere ko lettiɗa ka dewgama toro Allah yo Allah waɗu ɗum ɗo moƴƴere ɓiɓɓe maɓe si debbo muñƴi ka dewgal muñorike fi Allah woti annabijo Allah waɗa e barke bobo e makko ɓe annani wota ni suko muññaniɗa andu ɗon kadi hersinanaki ma ko dewgal ma wonɗa sunna e farilla ko moodi ma halal ma yaati woni ko huuma ɗum ɗon wota hersata nunna ko hersini few chéri hersinaki kala debbo inɗuɗoma na ɓaali soñjaka dewgal makko ino o jombaka kala debbo jombaɗo wonay ko naɓi soñjaka dewgal makko ma chéri Idia Diallo merci chéri pour les cœurs pour les étoiles pardon donc ma chérie muñño fi Allah muñño tanki hiɗa wawi muññagol muñño fi Allah muññoroɗa fi Allah woti annabijo muññoɗa ɓay Allah tagima tay ka ɓiɗɗo debbo ko ma muññoɗa fi yo Allah waɗa barke bobo e maɓe muññoɗa fi ya ɓuttinka dewgal ma si gonga modi ma dogi yalti wona fuɗɗi o soñja ma chérie si sonnaɓe go hollima ko naɓude dese maɓɓe ɗe gandi a jombetaki hammaya tawale sa muññike a wona e ɗoydi janggo bobo e maɓe heɓa Allah waɗa e barke ɓiɓɓe maɓe muñño o gorko dogi accima yehi jomboyi goɗɗo goo o dogi suudu makko nun toro ɗen Allah ɓayɗa julɗiɗa rewde Allah fewtu Allah a ñatorede ma chéri innu Allah yarmo say woni ko dewgal ma sunna e farilla modi ma dogi o accima o yehi o jomboyi debbo o accidima e soñja ɓiɓɓe ɓen toro Allah walaɗo subhanahu wa taala o yo Allah yiltu ɓerde modi ma nen jonitama modi ma dewgal sunna e farilla wona ko hirsinanima ma chéri ko dewgal ma sinano modi ma a halta fiyo gorko ono laba anda ono kani anda ko ɓay ko sunna e farilla ma o kanko attiɗa andude gorko ko baba ɓiɓɓe ma ɓenno ma chéri a heɓi hakkila dogali miɗo weltanima tabutu ɗon muñño ɗon yo Allah okkore golle si golle heɓike hande an tigui a yeggita e soññama naɓuɗa e ngal dewgal ma chéri siɗa heɓande hande hoorema fendumo aɗa heɓude salaire ma naw a yeggita e soñja o gorko wallahi an tigui inna moodi hande mi heeɓi goɗɗum sago mi wonda e baba ɓiɓɓe am ɓe muññoɗa ma chéri soñja ko naɓuɗa kon fof Allah waɗa e barke juriyama ma nasno laaɓama aynayi ñande goɗo mi yodduno jiwo ɗuɗa haalajo ko noon jiwo yettunolan gonga ɗalete miɗa aynatama ma chéri muñño sa naɓi hande ɗum o soñjamo naɓuɗa fof a wakkilike a gardi ɓerde ma nden hara sincali hoɗogo o gorko Allah hilti o gorko hara ya haali karmo ko few cuulu rawa Allah modi Allah miɗo fala tabutude ka dewgal Allah hiltana modiya o ara hanka ley koyɗe ma o ara e hanka koyɗe ma wonnaw ni si ko waɗi kon batti yaka ɗum waɗu no si mawɓe ma ɓe jaɓi an kadi a jaɓi a wontidi e o modi ma anni say ko wawri ma chéri anni say ko wawri goto wata hiɗude ɓe ɓiɓɓe ma ɓuuri ben maɓɓe ala kadi noon mo fayata worɓe gonno woodi fayre ɓe doga ɓe acca ɓenguli munni ɓe doga ɓe ya few ɓe arto e wara woni mimiɗo andi gorko seddude ɓe makko woni duuɓi 10 si ɓe welditi duuɓi 10 hiɓe seedi gorko debbo no ɗon duuɓi 10 modi makko no dogimo o arti ɓe wontiri fi Allah muñño ma chéri muñño fitta golɗi ma ɗin hanɗi yoora si Allah mu yimi kadi kala golle komi nani inde mum Conakry nokku kala ka wontiɗa mi notete ndara sa wawa yaade golla danga nanga hoorema nanga wudre ma nden hande satta ken hara goto humpitaki ma muññoroɗa fi Allah woti annabijo yangoɗa ɓay yangi ma kin ko fiyani ɓiɓɓe ma ɓen Allah okkote yangi Allah okkote ko golla sans probléme wallahi kala gorko no falama inna he min dara min ko binene ɓiɓɓe buyi yiyataɗo muññoɗa hara miile de falima miile ka saare dankoɗa jangi warata ma chéri si Allah ko sipere teɓuɗa hande ko yeeya a yeeyay sipere ɗumay si nanda ko labo waɗɗa min ko labo waɗi kono hande ko ɗum woni golle hande nde wawi wadde ko sipere yeeyata ndara kala ko yeeyata hara tabitayi wona bobo e maɓe ma chéri wakkili enen lagine ɗo ko ɗum andira worɓe ɓe ɓe jirto ha suudu heɓe ekkida neji ni debbo ɓe donc ɓayo dogi o accima fittugol ɗi ma ni wota wullu
mari ko gollane ɓiɓɓe jerono hoore ma ɓen no fo naata e l'école ɓe ñaamay ɓe holtay a nangata wullugol ay wakkilo to woni naada ɓiɓɓe ma ɓe l'école naada ɓe ɓuran ma chéri yaha wakkiloɗa golla sa heɓi golle 2 jours 2 fois par ɗuma golle ɗiɗi fuɗa wawi wakkilego ma golla golle goote hara heɓa e berko ndeyira bobo e baɓe a faami yaaka golle arta bobo e baɓe andi tante yangi maki wallahi je te jure sur l'honneur je ne te mens pas ndalete mi ɗaynatama wallahi tabutu muñño jippi ɓernde ma nde kala landiɗoma inna heno ɓuuɓi joppa senno no yangi waɗuma yangi kino waɗi mi doyi onon kadi ko noon yangorɗon kamo kala ɓiɗɗo debbo innoma yangay ka dewgal mo wontigi fenanima ko fiya dogu dewgal ma ngal ɓay noon gorko ma dogima jonitima waɗi haɓɓere goro dogi accima a muññiki a yaltali yokkuɗa ɓe worɓe waɗɗa ko falaɗa ko mari komi yewtama ndaaru no Allah walliranayi ɗo heɓen golle sa heɓi golle ɗa gollude joni a yeggita stress o gorko a faami ko ɗum welditanta yo gorko ko ɓayi dewgal ngal ko aranal ngal ma chéri bobo e maɓe ben maɓɓe baba maɓɓe a faami ben maɓɓe tu wata ɓe hiɗugol hande o gorko fayi o dogi o accima yo Allah jonnite modi ma ɓay ko dewgal sunna farilla ma chéri Allah a ñatorede anani komi yewtuma kon hiɗa andi alama heɓata sattene ka dewgal hiɗa nande hara jaɓali wago tugini feƴƴinama ma chéri ko jokkuɗa accita juula rewa Allah hibba ndiyam mi torike ma yo jooma ɓay ko a wawi jogiti jonnita modiyam yo Allah jonnite modima ma chéri si woni ko dewgal ma sunna e farilla ko on attiɗa yiɗe gorko baba ɓiɓɓe maɓe yo Allah jonnite modima Allah a ñatorede neɓatara yetti gorko ma ko saɗa no bandi saɗi muññoɗa ko woni tun haysi gorko on arti wata accutu golle maɗe ma chéri wata accutu golle maɗe a faami a heɓata kadi baba ɓe ɓiɓɓe magoyi baba maɓɓe o ben maɓɓe halal anani worɓe ɓe fof ko gutumo maranɗa o jonnoya komo wawɗa chéri ko wowonduɗa e mum d'accord ɓernde nden ɓutti ha jonda wullude wota wullu jippin ɓernde ma nden ɓuuɓa jop ma chéri hey quoi seɗa yangi ɓiɓɓe kono noon je me demande pourquoi ce numéro je sais pas toroɗen Allah yo Allah okkoren golle ɗo tori noon Allah mi partage e émission ɗo ha ndaren si heɓe kokkorama golle sa heɓi golle ma chéri tu as moins de problème golle fof ka dobbi c'est pas facile a wakkilo to minnuma nene ɓe buyno lobbi e mum no leyɗe porte ɗo ko jinjam woɓɓe ko donka fele o yeyayno ka makitiji ɓe neyri poy koye maɓɓe worɓe ɓen ɓe ha jaka golle maɓɓe o heɓingol yimɓe ɓen accitira ɓe ni ko a nene jontammade fof a faami kono sa wakkiliki a neyi ɓiɓɓe maɓen Allah okkorte ko wuri barki naadaɓe l'école naadaɓe ɓuran ɓay ko a woni ko maɓe ma chéri dankoɗa bobo e maɓe annani hara e nanɓe e ben maɓɓe dogi an kadi a haajaka si boni bonanima ka si boni bonanima ono yo bonan ndema mi wiya muñño annani muñño ma chéri wota wullu muñño anani ɓiɓɓe jowo ñamaɓe ma chéri ko Allah ronduma dongal Allah tedda si o gorko dogi acciɓe ɓiɓɓe mum an kadi a dogi acciɓe maɓe warra honno ko an debbo maɓi ma chéri ko an mari ko bonata o gorko jombi on ɗon debbo heɓanaymo joni Allah yo waɗu barke ɓiɓɓe maɓe ma chéri tabutu ŋañño wela fi ŋañño ma chéri juulu rewa Allah yo Allah jonnite modi ma ɓiɓɓe ma ɓen ɓay a heɓi hakkil hande a malina e logement wonda est ce que logement wonda hara ko onno waranoɗa hande
eyo joni awa joni Allah tawi ko na e logement wonda tabitiɗo Allah okkorte joni golle si Allah okkorima golle joni hara wona yeeyigol hoore mum few ha a yahay golla arta hoore ɓuɓɓe maɓe wona debbo muññiɗo macheri nana ɗo fanka ɗon fewta Allah iya non golle Allah ɗen macheri accu fewta taguɗo on ko koddure Allah o yaretego e macheri ko Allah muyama ɗum ɗo heɓete tori kadi fewtimo kadi toroɗa Allah vraiment hiɗa tori Allah hiɗa hiɗi dewgal ma ngal modima dogi accima faale ma wona seedodu golle modima kono ma yo dogi accima hiɗa tori Allah yo Allah yiltu ɓerde modima nden wartanama kadi ñande gore gorko garta yanka suduma o waltoma fi koye bobo woy o innama o nisi muñño dogo chéri mi jeejima tapi kurema e kaƴe muñño wona noon kadi koye go hessini noon ɓiɗɗo debbo be naɓay ɗum ko wonɗa naɓude ɗo kala ɓiɗɗo debbo jombaɗo e dewgal so naɓira ɗum ɗo wani o naɓiray ko nandi muñño machini jippim ɓerde ma nde wota sifana sillo fo hay e goto kala golle ko hiwɗa no waɗa hara ko golle nafayɗema hara wona golle o hiilan o yiya Allah tabutuka dewgal ma sa sifani ñigo e goɗɗo enna ya yiw ton o innema ya dogu iwa galle joni noon tabitiɗo yo Allah hiltu gorko jonitama modima min ko ɗum mari komi toroma toro Allah waɗa subhanahu wa taala an ko minatama ko ya muñño toro en daaren si Allah okkoray golle ko golla nani a jaaɓi on dit que la nuit porte conseil non e joni nuit on porte conseil yaw joni salle goɗa juula waloɗa toroɗa Allah hande si tawi woni ko gonga ko dewgal ma wonɗa e mum o gorko dogi accima jonnitima sago ma ɗanayon seeɗu yo Allah yirtu ɓerde modima nden yo Allah artiro ka dewgal ma o ya waɗa kadi haɓɓere goro tingtama kadi ɓayo kankoni ko jonnutuma yitita yaw gorko mi torikama mi jeeji mara sattinal dogo chéri anani muñño dogo chéri muñño no wawi wonde ñalade aray hara heɓata ko defañi ɓiɓɓe maɓe bobo e maɓe yurmotoma gasi ta wullu e ha hanno gasi o ma chéri muñño ñande gora heɓay ko ɗum ɗo racontanta ɓiɓɓe maɓe ɓiɓɓe ma rewɓe ayne hey kono hey min kadi ko ɗumina ɓayno ka bemmo ko bemmo doguno accini kono ko si a muññike muñño souci on fof ko ɓe ala golle yo Allah okkore golle yo Allah okkore golle ko heɓata fendo mo hayso ko 1,500,000 ma 1 million yo Allah okkore golle siko sipereti heɓuɗay konto wonɗani kono kadi ka ko honto sunnugo ga darno ɗon hiko intérieur tan noon darno ɗon sunnu joni Allah tawiɗa mari suudu bobo e ma ɓen bobo woy makoyno ɗon amali wona logement wonɗa si son jatayima e logement a jiɓoto andude ɓuura kon ɗum wata wadde kono ɓay ko Allah ɗon ɗuma Allah jippinane dongal Allah teddama chéri faw tuñi Allah mi torkima mi jiijima fawo e Allah tampere ko naɓuɗa kon fo Allah ittande en tampere sa jaɓi muññade koni sa jaɓari muññagol sonjorade plus yeggutu few faami hunde waɗa fewtu Allah et puis sa julde ɗe torade Allah Allah hentina e ɓerde ma nden amono to suɗetta ndiyan yara julare waɗa ça va aller ma chérie d'accord awa chérie joni ɓay neɓɓi min yo mi hakkite mi falama walagol joni komi holluma konene goto an o fi Allah muñño yo Allah hollidire no moƴƴiri si weeti bimbi ɗe waylan noddugol yowten seeɗa ɓerde ma nden kadi ñippo seeɗa
ndaren sen heɓa golle ko golla ma chérie hey quoi siɗa gollude an andata sonja gorko a anda e sonja gorko ko hawri ay so sonjima simo faala ko heɓata ko fof ɗetta jonna woɓɓe go an kadi yo Allah okkora ɓiɓɓe maɓe sabu ngal muñal maɗo ma chérie muñño walla yo Allah ittane o sonjaɗo yo Allah ɓutti ɓernde mane ma chérie Allah ɓuttine ɓernde mane ɓay ko en halal ɓi mum en torri ke yarewa kural fewtu Allah toroɗa nene goto ango yo Allah jonniti modima dewga sunna farilla mago bawa ɓiɓɓe maɓe yo Allah holle mo ja moƴƴere hara hunde waɗale mo nene goto ango nani muñño dogo chérie jiggol no yurmi ha kono ko si a muññike hara tikkali debbo tikkata nan hara kongali kadi wata yewtugo boni faami hunde waɗama chérie toroɗa Allah sa heeɓi ko saggina hande sagginañi boboɓe maɓe sa heɓali no gasa Allah warata ñorata perene ma chérie gasa Allah ɓuttinante ɓaytuna jangi Allah weli wallude fi golle ne ɓata hara heeɓi golle sa heeɓi joni golle ma chérie a gollana e hoorema mi siko mamuga wonoɗa mi ekkitete fendugol kosan saɗa wawi joni fendugol kosan haysika hayɗon a yeye kosan la massa sa fendi siyowal kosan no tekki no laba yimɓe ɓen sodante yimɓe ɓen sodante ma chérie oui voilà c'est parti même ye Allahu akbar e dewle men hande na wala muñño ma chérie muñño dogudi je pense que Allah va te protéger et moi je vais te laisser on faut me tourner à partager l'émission on a un 5e écho golla encore une fois le plus prenez bien soin de vous au revoir.